Pamirsa Kerama Banjar Tebe, Desa Adat Jimbaran, ngemargiang tradisi siat yeh. Sane kepercaya keanggian nyomnya sekancaning mala ring angga sarera utawi buana alit miwah buana agung. Klian adat Banjar Tebe Iwayan Eka Santa Purwita Mausang tradisi siat ieh kemargiang nemonin rahina ngembak geni utawi rahina risampun penyepian. Tradisi inucap kamiletin olis ketrune ring Banjar Irike. Melarapan tradisi inucap keaptiang side nyomye sekancaning male ring anggesarire wiadin buana alit miwah buana agung. Pemargin nyani pinih ka pertama kelaksanayang duk warse kalitali plekutus. Siat yeh wantah pinah kebudaya saking krama sani menang ring Jimbaran. Duk rin krama mepelalianan toye ring pesisi kangin miwah kau. Paketan dani ngaptiang sida ngelebur sekancaning male tur sida ngewetuang kerahayuan. Tradisi puniki kadulurin antuk nunas toye ring pesisi suwung miwah pesisi Jimbaran. Manut dane tradisi siat yeh puniki sampun kaunggahang dados warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sampun madue hak cipta saking Kementerian Hukum dan HAM. Bendesa Desa Adat Jimbaran I Gusti Ngurah Made Rai Dirke Mausang, tradisi puniki duk rien kemargiang nepet ring rahina nyepi. Selanturnya nih PHDI netapang standar pikeling nyepi utawi catur berata penyepian, mejanten krama nenten malih side ngemargiang punika mawinan, krama Banjar Tebe muali nangyang tradisi inucap dados festival budaya siat yeh. Parwate Bali Pos nguningayang.